Wasya wa Muimi. Maundu ni mali ukite andu makokolo ya processed foods kana maleu mena chemicals Uimi wa ng'ombe cia Yiia thini wa kilungu Wasya wa Muimi wina kwa Steven mwema va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba kalivu tuseuvie Yiia. Naindi mwodo musaizano ni kwathite nitwavika mundani tumanthe Yiia vala yuma. Naindi congratulations. Thank you. Wa ya museo. Asante. Ma ng'ombe ni nebeto ndi zinelosiona va. Nelosiona mabuku ne ma social studies. Okay, congratulations mwana. Thank you. Asante. Uimi wawambise ba wa ng'ombe cia Yiia. Uimi wanaambia mwaka wa 2019. Kwa ng'ombe nongona baine nebeto na zingi betu sina miaka 5 kana miaka 10 ba uyema. Ayese ona miaka oyisiwe bwana otabia. Sina miaka ya mingi. Lakini ndiambia na imwe siene na kona eti toto nino nokakwea. Kwa hiyo lazima we kuma ba pande. Ndiambia kuma. Na mbeze siene na kwanza na imwe si kama. Hiyo ng'ombe siana toyambie. Ndiambia na weta ng'ombe 5. Ng'ombe 5. You ikwata wapa. Mpe andone wa mayasya saidi sia Kajiado. Meka kuimport ng'ombe kuma South Africa ikaro nandeke. You mindo fresh and design nisi ya Kenya. Fresh and nisi kwa Kenya kwa winge nisi ogietane. Na siena miaka mingi mele se introduce when the to ya Kenya. Na kila bandu bonde benda abe ng'ombe sia Yiia. Onako kila bandu bondo nako kamba. With ya bandu mena sio mondo onota. Okay. Lakini yisi yakwa. Imana wetu wako masako. Masako kwithana ng'ombe cia. Kwenda ng'ombe cia Yiia kwenda ndu mena ng'ombe mbinge matesa. Na inge na thota na koyo. Na konya ndarwa. We simba mbinge. Ng'ombe sio pesa mbinge. Nondo ng'ombe nima. Kama ba ng'ombe ya thewangilia yana. Akana ngoi. Baiye. Ngiliana. Ng'ombe zima ngiliana kwamba kwanza you currently ona kwa mwita ro na ngilimana ele. Ona kweza ngilimana rato. Ng'ombe mwe. Ng'ombe isa kikamba wenda wakatelo ngili 14 ukeno jamoa mawale tozia. Ndiyo. Yule zizia kikamba no tulomba nini. Lakini wisi Yiia. Ng'ombe ine ne ng'ombe sinda asitona kunya Yiia yinge. Mitesa wombesa isumbinge. You we ma ng'ombe nini sila sina type kipolokani. We ma with ana ng'ombe sia type hiyo. Kana breed hiyo. Breed ya kwani Freshian. Yone ndile yana yo. Ondo Freshian yo masa Yiia yingangange. Okay. Peo ingesi etawa peo ingesi nda asie ndune. Isi etawa what do you call them? Sieta wa Asha. Asha sieta asio nzi wanaosuma si Yiia yinge. Lakini mono no Freshian tesiende anondo Yiia yingangange mono. Kwa hiyo katoa breed sio on the Freshian yo yuma Yiia yinge. Yo yuma Yiia yinge. You what do the why ng'ombe sia kienyeji? Why the ng'ombe sia kienyeji? Sia kienyeji ne vetie. Lakini lazima anameka sia Yiia. Okay. Why to pay ndo maitha sia ng'ombe sia kienyeji okomisi. Nikenda makwate Yiia yota. Yota. Why to talk in terms of productivity kana production ya Yiia. Ebe dabe kipathukanyo kinene muno pio. Kinene muno pio. Ondo kalombe kamba kabamuzi. Twinge wethe yake unyo kasopa kamwe. Kweza kwate kunya yinge maybe no dalito ile. Lakini wisi amothe mbo Freshian. No kwata ng'ombe na kunya up to 60 liters. Kwende liter miongo thandatu. Kwa chimwana? Kwa mothe nomwe. Nomwe kama liter miongo thandatu siekwa. Liter miongo thandatu. Miongo thandatu. 60 liters siekwa yukena. Muraba liter miongo thandatu. Ai, ng'ombe nduma se yeke kati ikewa ya tuka wiki kabaluka. Ona ndewi a wiki, ng'ombe ndewi a ondo. Ndewi a ondo. Kedundo ng'ombe yombe to umombele ya yosu. Nondo bondo ona maybe yo mondo ketewa ka mondo kanini. Abe mondo munene. Sida yombe drog. Liter miongo thandatu. Liter miongo thandatu. Siekwa. Masako ku market ya Yiia ya ng'ombe. Masako market. Ngenda ndo ndema nyuza Yiia. Ona wise Yiia packet ita za koma dukani. Ita za nondo. Yiia ya fresh na imete ng'ombe ne kwa wingi. Ando ngema ya packet nondo ya fresh iko.
Wote ya ndoi kana be bandu pe ne cooperative kana be bandu company ne motesa. Nyi ba kwa ite ya ndo. Wala magondu kana mauta. Alange manyuza hiyo gomesi. Ngombe sasa kunisia na rasia Yiia. Ilazi ba ngombe na ngombe nene ngombe ekomi. Na ro sautona. Ngombe ekomi ko utase kwa muthenya no tone kumia Yiia yana ata. Ni depend ya. Ndo sangi no goro no getha ni se mbinge sia yemwe. Na ngi getha ndwe na ni ende na othe chata iso geta sia. Itwe na Yiia ni ntina Yiia yinge. Kwa oyu kwa muthenya. Yukwa munate kama talita tazi miongo mwanza kubika miongo nana. Miongo mwanza. Kwa muthenya. Matungi malita mbao getha no malikiana makosa. Yana lakini yu ni karen le yuto nena. Ne nini. Yiia ta sawata. Yiia ta sasa dingi miongo 5 na miongo 6. Kwa itungi. Hapana, kwa litoma. Alato te ya makatu mate ya miongo 5. Alato mate ya yote utomea tomate ya na miongo 6. Silingi miongo 5 kwa lita. Kwa litoma. Isi sabu ni wa inde nyongo no lakini 50 times mbao ni jao ni ngili. Itungi mwana tona kukumia ngili. Ngili omwa. Na ni kule hii pe daily expenses pe mindo nikenda tuisi kana pe profit pe expenses ya kila muthenya isi lazima nondo ato kama ngombe tonengae mutu supplements ta mutu mono zwe lazima tonenge mutu wetha ni mutu angima kana wacha bai mutu la kama ngombe la ndo ndari mil kesongo ndari mil etomea mono ai phosphorus yu mutu wetha yo akara mutu we tio supplement ya kuongela Yiia Zui with the icon no, lugo no supplement. Yeah, ya kuongela Yiia. Na yo monyo. Na mono na ndo se mono bado no wenda yo supplement pia. Ya kuongela Yiia. Na yu kwa muthenya ngombe mwe itono kwa mutu ana. Tuinenga mutu mwinge. Kwa mwana ngombe mwe the itomete maybe although itomea yake pathokanyo. Pe imwe itomea ata kilo 3. Inge tunenga yo up to kilo 8. 3? Kwa mwana. Na binge tunenga yo kilo ile. Independent na production. Ya Yiia kadha ngombe yinya yinge tumenenga mutu mwingange kadha unye ni tunenga mutu munini munenga mwingange ne kana yongelange kana ndo zibe opeo ndo to no menenga ogedo na menenga mwinge no amana opela optimum ya optimum ndezo beto ayo ndo beto na we mpesa muno motu we mpesa mbinge ondo kunia moto wa kwa ngilile na maana 3 ngombe no sia kuyo isia aisha na zimba na yungombe ya itabayo ku amikenda ya itabayo lakini wana aminosia maybe no to minota 105 yetembe wengi aende maybe wa menenga yimbe yekala maybe another 9 months na yoko sia wengi kutaze kwa mwaka omene wa ile one wakasaoka mwe kila mwaka taze mwaka na tamite liwe na 3 wa ile kwa ataka sawa kila mwaka kila mwaka na you ufertilize yada na izinose kusima lokanje tweta mundu alama AI ukanda kitale kwa keke ambe unewe na umanata nani abikia kwa kweke wambe ela yenda mbewe ni utabaze yo mwene ni yitasi ni yitasi ni utabaze yambe yakuambuka na yambe yakwania oyo dia ni kwa ina science ya tenda oyane science yenda ulesa ilenge kana yo ne nyungi akugeza bene egwa manane kwenda mbewe eka you supplement mono na mutu le ulonge ina ngani nyo tunenga yo mbemba na neki aende ne pia ketodia pe niongela lewa matokana legume ndo wa kana wiki no unenga ne mindo neki kana mbemba sisi yoka kana lazima tumeana maybe yo neki netomea ketodia kana maybe katomea ta maputi mamboso no tulenda na maputi mamboso sisa yu kwa ni sisa mindo le mwingi muno ogesethia nipa bika bandu ogesethia ona nota wai wani lulo to na kinenga yeze wambe yake dhane ngombe tio ndo mwana ziana kodo na ziana enda ndo kainenga eleu kuenda na ngombe leo mancha welo mando leo ele wenda agwo ku muno muno tekela tweka twenda leo mingi store na twenda na leo miondani leo maseko leo tubanda miondani tubanda mbemba na tubanda teketothia kwa winge ndo banda mbozi ya mesanze twa mina utwa mesanze twa thosia mesanze tukatiwa na mabuti maso kanenga ngombe twenda ambalo na neki tutamaona kuithekanya kwito tamane kyoke that we store na kwa wingi tuke ba kwa kusobya ingombe ngombe itu isobya hata isi aje especially no sia fresh and no with us ngombe sia aje kendo kila kenda checha bata muno biko sobya ngombe ni
neko nengo liu balanced balance in terms of okay there kadha maybe not a supplement ito weta la liu longe to nenga kadha maybe not a neki whether ito abulanya na mbemba na kito dio atu nengo ane okay as whether ito balance yete liu ngombe ndio yake ndo kemo throat no need ngombe ndena supplement no ngombe ndena supplement lakini yeye anzeka ya bandene uine kadha kane kadhiwa neki no ito tena supplement no ito ndena tena kwani peke botokane chocha uyedhisia ba na we try dikidakani iya kidakani yesa ondo kwenda sindo sike baba yesa sindo baba na mono na ndano neki yesa ondo kwenda mpaka yake yani alwezi uya neki ya kidakani tofauti na neki unenge abanomba ondo neki ya kidakani yenda green lakini abanomba yenda yembo ndo so strong neki sio nomba nonenga luit na binda yanata twaneka kwa jesa 12 twamino kama tunenga engesa 5 ni mawume bala matone kukwata ngombe isi Yiia mawume inge maeta wane 2 mawume inge kwela twekaika to sobeika kwa twe mawu tukona ndawa ya ndipo kila chuma tuite ya mundu ni utonya kulia ngombe siyethi wendhe kana zero grazing itona kwa ni 2 hata na siye kuthiko yake takana leula wo ndu manza yo kana 2 onengela ela leuma bande to ko mondane bili sio lokana kesebe akoyo ngombe ingi osiano maybe sienda na 2 kusi aleka sio kawa na mali una lamo kwa kumanza especially kwanza to meaneki twenda tu very careful nume kola temaneki sa ingi wethi akwe kwa into siando siesa logwina kine ena niti ya 2 kugile kenda ke important muno no so bia 2 ela ndawa kila chuma pe wo ngotonya kuthini ngombe yuma o mambili no menda mema inge mono ngombene ogwala nge timo no olokada maybe ne mawala viral ala mako ka kesebe azuli gale no tabasela ko ela mawusu moka ngombe ka vaccinate wa no na ba kwa ku nipe ngombe bingi lakini ndiko na vecha kwani weka anda ndo batanga jakila zio che ka tukabetanga tukakosa kamitu tukaolanga kwani mweka odhambi no na pepo mu bakumekela ikene ero dhambazia kale avyo yukwacha siamina oya siabona etuzuma la sianza chajuke batango chonde na baitha mbabaitha yapyo ko ndo kitona kwa affect ngombe echa inge bano gete matena no kitona kwenda mauma ma foot ma koma one kola kwa mao kutenda ugeza hivi azazi on them drive ipa ke nyoki nanga no ba ngombe ino na teno sia Yiia inge no na wiyere usiye mukeka wakina mukeka usiyo ukomea tomena ewa ukomea ngata mundu ni mwekozi ukomea ni mattress by the way unawathi wazi aone mattress ya ngombe ndo pale komete kadha ino ba simiti ya koma simiti ne kolotwa yo na gua mwana na koma wazi simiti ne ndo ya moko lotwa ilo thingithanga kuti sie ya mattress ya ndo komete ndio kolotwa kadha ne kweka ne kosiole kanga pe ndo Uimi no utetheje we odia mono ndete mono Uimi ngombe ndete mono ndo bato nyuza Yiia atoka kwa mbesa mbesa katumia maondo ni alagi Uimi na be kakelo ona ndabia kaka tusao twasiawa ndo ka atukanywa tukeyonge netu kwanda bibe vitawala wateka awe ela kaza ka mino asiawa tienda ka yonge ndo ka tu yake kweyonge abaye ngombene ya mania engombe ka bitha Yiia ikaloe kasa ni konga aya na sainga kaso ka tononga Yiia jinge uketha kama kale kanini kwa tu eka kasa wakida ka mino asiawo tukabetanga wala beinya ndio tuambe okapundi cha ukanenga Yiia either na kuoko ruke Yiia mindoni akakolle inane tukanenga na cha kayonge awundene kudu kapundi zo within 2 days kenda kama Yiia kadati wetu samo bela twake yemo belani tukakundelia kaima na kuonga koto sababu tuona bika mwe kaonga tuyonga na ngombe isa kusenda size kuongwa ayize kuongwa ukama na moko no kama na mashine kama na moko tuimina kasori kaka twasiawa tume weka na tuyat tume kazi waka ome tekane ngayo maybe Yiia ila yambe ila ya kethana or 3 kana 4 days na tuamina ka ome tuithenza tuinenga ngite kwa hiyo vita ila story ya ila Yesu abangi kana tulato sia watu Mubetanga niki tebeta atume nondo kama atuka wethi yangi zero grazing kaonenga ngala mingi ya mana nondo ikawini kaelo hata maybe Yiia na supplements ile ngio kuongela kaelo hata about 30,000
ngiri miongo tatu kwa 3 months either yimbe zikuwa za ugeita kama yano lakini kaka yona ngiri 30 ndio dhana ndio zika kaonenga Yiia kaneba akoto katambesa mbinge lakini kaka ume na yamo na uyanara ombezi ndio na tambesa mbinge no ngiri miongo tatu na zuni after miaka mingi we naende ni movie muno ndo na ito mundu la wenda kuweza kuima kana ende kwithia ng'ombe cia Yiia ni watheo na ndo amaenda amakakomana na Yiia ku sokoni atesi ndo itha ndo pala yuma mamanya movie muno asante naende mwanda musese ne kilungu cha Wasya wa Muimi wina kwa Steven Mwema nitwa manondo pala Yiia yuma naende ndo tona kwithia ng'ombe cia Yiia na tuambothi mwavanini itina vindete yasa ni tusioka na mutaalamu va studio inde tunananisi maundu ma Uimi twethiane itina vindete yasa Wasya wa Muimi.